Hello guys. Hello. Welcome back with me in Motovlog. Sekarang gue lagi berada di Padang Luar, tepatnya jalan lintas Padang Panjang, Bukit Tinggi. Di hari ini, sore ini gue mau keliling-keliling Bukit Tinggi. Gayanya boleh dibilang JJS, jalan-jalan sore. Sambil ikutan apa ya? Sebenarnya sih nggak direncanain gitu. Gue rencananya mau meet up, mau ketemuan sama Aristori. Kalian kenal nggak nih Aristori? Nih bentar gue putarin musiknya. Nanti kita ketemuan sama Bang Aristori. Nah, gimana ya? Gue sebenernya gak ada yang mau dibahas sih hari ini. Gak ada yang mau gue bahas hari ini. Cuman pengen bikin video doang sih. Gak ada tujuan, gak ada maksud. Kasih lewat. Ini nih, itu yang bikin ranjau berbahaya banget bagi pengendara motor terutama. Nih gerobak. Dan nanti kita lanjutin aja videonya. Entah gue mau ngelanjutin videonya ini, entah nggak tahu. Yang penting gue nanti bakal gue upload. Oke. See you bye anjir. See you guys. Astaga. Oke guys. Oke. Kita udah nyampe di Bukit Tinggi. Cung. Oh, bertengkar dia. Ih, ugal-ugalan banget tuh. Wih, ugal-ugalan banget tuh lu. Idih. Ngapain nih mobil? Iyalah, kepaksa ada gua turun. Gua maunya lurus di situ. Kepaksa deh gua turun. Oh my god, macet lagi deh. Ngomong-ngomong, Bang Aristori nunggu gue di mana ya? Nah, nanti aja lah gue pikirin. Yang penting nih motor parkir dulu. Yaudah, gue ke kanan aja. Oke guys, tadi ketemu sekalian sama Bang Wafi. Ternyata satu acara dengan Bang Aristori. Kali ini gue berada di gedung Bung Hatta. Ya, gue ngikut Bang Ari aja sih. Nanti kita sambungin lagi di vlog selanjutnya. Akbar. Inisialnya Akbar. Namanya si A.